Okay, Rugikon, hindi yun. Dinggan tayo, ti pa nakaibasa dati napadayawan nga surat nga may kanbiyag ita nga malayam agapuken ni Matda iti probinsya iti Cagayan. Nga napaulwan iti first honor. Ayan. Sagudayan nga ro ti surat ni Matda nga napaulwan first honor. Dear cousin. Sagbay man nga inak isalaysay ti pakasarita a kasinyong kablawang kay man iti naragsak aldaw yo nang runa king kang atimunda iti nga programa. Kasta pa nakablaawak ni Dadim kasta pa iti si Bubukel Anemars Studio Family. Kablawak met digiti padak nga dumdumngeg nang runa ka digiti sponsors yo ken digiti mangmangted ti balakad. No ka anumet nga agad adal when nagbasbasan iti high school dagiti duwa nga anak mi ken ni Erning nga asawak isumet ti panagardo-ardong na. Naaramat ko deta word nga ardo-ardong tamangmangeg ko akanayon diti Nemars Studio. Agardo-ardong ti asawak ko na kasinyong gaputa di nalatta maikat ti madi nga ugali na ken bisyo na. Tauray no masangwanan ti panagpabasa mi iti kolehyo kadagiti duwa nga anak mi. Kanayon metlat nga agbarbartek. Imbes ko nga agsapol iti sabali nga paggedan na nga tapno dagdakkel ti masweldo na. Saan mat? At damat nga mapan magin-inom. Ket no awan ti trabaho na iti construction ay na agmalmalem nga mininom iti arak. Ket madanaga na gaputa kailalaunay dagiti duwa nga anak mi nga da Marlo ken ni Miriam taagpadpada da nga nalaing iti panagbasa da iti panagadal da pamaneknek ti kanayon nga panagbalinda nga first honor. Kaya't nasawen isuda ti kalalaingan iti klase da. Agbasbasa idin iti K-12 o no maudin nga tawen ni Marlo nga inauna sa marsaronon to met grade 11 met ni Miriam. Kas may isa nga naganak pakaragsakak launay no ibaga kanyak dagiti anak ko nga mama dati gayam dati card kon. Kitaik man, Marlo? Ma. With high honor sakmanin. Kinagpeson na. Siyakti first honor kada kami nga kakaklasmate. Nakaragrag sa kaklaon ni anak ko. Ken sa anak ko nga mas daaw. Tasipod pa'y idi, elementary ka. Aging ka ita nga grade 1 kanto iti high school. Kanayon nga si Kati first honor. Imala kaming kada kayo, mama. Nalaing kayo ngamin nga gisuro. Ken saan ka di nga first honor kay mo't idi agbasbasa kay pailaan. Wen anak ko. Imbagmat na tawid yung mat data kinalaing kumot iti eskwela. Agpada kayo kini ading mo. Wen nga rod mama. Wen napanamot inala di card na. Ngayon pa-check nga ni Miriam ti first honor iti klase da. Talaga nga proud na kada kay nga agkabsat. Tagagpada kay nga first honor akanayon. Iso nga, itultuloy yun lata ti panangipas na cute panagadal yung anak ko. Saan kay ngagbalbaliw, saan kay nga maumuma. Wen mama, nang runa deta, saan kay nga mauma nga makasursuro. Taado pwede kiti nas ka na masursuruan nyo. Nang runa no, agturpos kay ton. Kat agadal kayo iti koleyo. Deta gayam ti kahit ko pa nga ibaga mama. Dagaya man tinapilik nga kurso. Anya ti kahit mo ngalain into no kolehyo kan. Kahit ko ti mangalay ti kwa mama. BS Accountancy. Takayat kung titigbalin nga may isa nga certified public accountant, mama. Nasaya at ano kasta ti kayat mo nga pagbalinan anak ko. Damag ko, dakkel kan ti swel-sweldoen dagiti certified public accountant.
Kun nga rod mama, agubra akto iti dadakkel a kumpanya. Kahit agsweldo akto mo ti dakkel, kahit ko nga makalungaw tayo ti biyak mama. Ni, ni gayam ading Miriam dito ni. Mikan, Miriam, may mo ipakita kin mama dito grades mo. Umayon manong. Ma. Dahil ito yung card ko. Kitain niyo dagita grades ko mama. Nagngangato da ka na yun ang niya. Sa anak mo nga mas daaw, Miriam, kas ni manong mo nga Marlo, kanayon nga si kati first honor. Siguro, adada nga mas daawak no, second honor kay laang, no, saan nga da kayo ti, nga 20 grades? Saan ko nga ipalubos, mama? Talagang nga ipasnek ko ti panagadal ko. Takayat ko mat nga agbalin nga may isang professional. Kasla ni manong Marlo, kahit nagbalin nga accountant. Siyagmet, kahit kung tagbalin nga abogada. Abogada? When mama? Alakit na saya at anak ko. Aguri ka. Sa din numanin ayat ti ayon ni tatang nyo, ni papa yo. Ay, kuama, adaman nga ta siguro nandiy pag-iinuman da. Kanahin mo't lang nga mabarte ko ni papa. Sana balen. Ikarigatak ti may sakad ti panagadalyo anak ko. Saan nga agbalbaloy ti amayo. Awan ti maaramidak. Dati imbagak kada kayo idi. Mama, ngano talaga mapunuan na ni papa yo. Kat saan nga pulos agbalyo. Kat saan nga pulos nga agaramid iti wagas tapno no makatulong iti panagadalyo. Awan ti maaramidak mo di. Panawak to ni papa yo, panawan tayo to. No iso ti, pangedeng yu mama. Suportaran da ka. Tamakita mi mo, tigagar mo nga. Agsaya ti biyag mingem ni papa. Talagin inom ti brana mama. Uwan nga rod mama. Kaslaon mo ti may tultulong ni papa. No agdawat kami iti allowance. Ibaga na nga sikat pagdawatan mi. Kanayon na ibaga nga awan. Idinto nga kanayon met nga mapan makin inom. Saan yun nga pilitin ni papa yo? No, di na kay ikan iti allowance yo. Amo na ngamin kat nga damat trabaho. Iso nga, namnamahan na nga saklatat mangtad kada kayo. Ang sa bali into no kolehiyo kayon. Iso nga ikarigatak anak ko, basta lakid di itultuloy yu ti kinalaing yu nga kanayon kay lata nga first honor iti klase yu. Day tamot ti mang papapigsa kanyak. Day tamot ti mang mangtid kanyak ti kired kinpigsa nga agtrabaho para kada kayo. Mapaadal kay laan. Tadyak kahit nga masayang ti laing yu. Tanapasamak kanyak daytan. Sinayang ko ti laing ko idi. Alawin mama, ikarigatan mi ti agadal nga makaturpos kami ti kolehiyo mama. Tapno agbalin kanto nga proud kada kami. Tulungan da ka mama. Agyaman nak, Miriam. When mama, gusto ti ko na ni ading Miriam. Tulungan da ka mama, tapno di ka unay marigatan nga mangpaadal kada kami. Nung naskin nga agtrabaho kami, ay nasaan nga dayta ti panunutin yung anak ko, dayta ti saan yung aramidan. Bakakit no, madadahil ti panagadal yo. Bakakit no, maapektaran laang ti focus yo. Saan yun nga panunutin dayta? Siyak ti makaamunan ako. Aramidik ti amin nga wagas. Tano talaga nga di agbaliw ni papa yo. Makaamoy sunan iti biyag na. Ay. Si Kagayam. Paring Duming. When maring matda. Umay ko lang itulnog mo ni paring Erneng. Kaya di na mo kabailan ti magda nga si Suna. Natumba pa ikid di Ito ipilit ng ti agawid gamay may sana. Ay na. Nabartag man ni paring nga Erneng. Ay, isuti mo na nga nabartag. Isuti first honor akadayon nga mabartag. Takasanaw nagdadakkel, nag-aadalim mo ti tagay na. Kaya, iso nakadiman ng tinagbaybayad iti ininom nyo. Isa man nga iso amin, mare. Wah,
At amot ti inyambag mi Angem isulat tawat ti kaadwan. Ang amin kaswel-sweldo na. Baga naman ngagpaala. Kaya't nalaeng nga kasango mi nga uminom. Kastaya, alawin agyamanak parang Doming. Agyamanak ti panang itultulnog yung akanayon iti asawa. Nga oray no kasanot barbartek na. Ikarigatan yung nga itulnog nga makadanon ti balay. Alawin, Mare. Itakpe ka raw kung urorayan nak ni Marem. Sige pare. Sino na yan? Sumrek kakit din. Tayong kaigiddan. Di ta salas ti pagidda manen. Tadi mo ba't kabailanin ti mapan nga dumanon ijipsilid. Madda. Sikat nila. Saan ka nga sa agidda kakit din. Bakakit tumakauri ka ti madi nga sao kanyak. Netat maganganab mo. Diyos ko, di ta ka malaswelo nga maturugan. Naumaaking kan, Erning. No kasta, itilatan, swelo nga naturog ni Erneng. Unang, isumunti nagidaan na. Kasla ibagbaga na itay nga nasakit kan ti ulo na. Nga addakan basit nga dugol iti ulo na. Siguro agad ti panakatumba na. Tati barbartek na, di naman tin kabailan ti magna nga may maysa. Iso nga may daman intultulnog Ay naaya. Talagan san nga saanin nga agbaliw dayta nga asawa manak ko. Saan sa nga talaga nanang? Naumaak pa'y kidigan kwanan. Kahit kasano nga ro dagiti apo ka. No awan ti pagbaliwan dagat dayta asawam. Kat saan nga makatulong para iti panagadal dagiti apo ko kiti kolehyo. Anya nga ro ti aramidan. Ay na, saan mo kunain? Nga maipada dagiti anak yo. Iti na pasamaking ka, anak ko. Nang, nga sika, sinayang mo day dilaing mo. Nang, saan nyo kung mga ipalagip daytan? Rumbing na laing nga ipalagip kuking ka, matda. Tapno malaw-lawagan ti panunot mo. Saan mo ipalubos, anak ko, nga mapasamak mo't ka da Marlo ken Miriam, ti napasamaking ka. Nga uray no first honor ka nga makuna ide. Nalaing ka nga agpaiso ti eskwela. First honor ka akanayon. Ng first honor ka mo't iti kinatanga. Nang, agpaiso mat. At ada nga pinilim day tanga Erneng. Ngem tinagbasa. Nang amuyumot nga nailaw anak laeng. Nailawan ka nga agpaiso, tanagsikog ka nga rod. Bayat nga agbasbasa ka iti kolehyo. Tandaan naman ako. First year ka pala ide. Umuna pala nga tukad. Iti kolehyo. Nagpasikog kan. Saan yun nga palagip ko nakput nanang? Sayang day dilaing mo. Siguro, napintas ko matrabahom ita. Saan ka kumagligrigat ita? Kat ita. Diyo pa'y mo. Di mo pa'y amo no mapagbasam dagiti apokok iti kolehyo. Ay nabakit ako nanak ko. Awanin di maitulong ko tanakapsutak mo time. Saan na balin anang? Ay na, no saan ngamin mo? Ay aping ngamin ba't nga first honor ti asawam iti kinimambardak, kinasadot, kinaawan arapaap na iti biyag. Dahi tati kunkurakin ka ide. Pinilim ti ayat. Pinilim ti pusom nga kung kunam sinurot mo ti riknam. Gapot gwapo, gapot ay ayatem nga kunam. Ay na, uray no sadot kin mamartag tinuto pamlatta. Kat ita, posible nga agsagama dagiti apo ka. Saan ko nga ipalubos nanang? Saan ko nga ipalubos nga maitulad dagiti anak ko kanyak? Siguradwag nga ada iti nasaya at nga pagtungpalan dagiti laing da nga natawid da kanyak. Rumbeng na laeng matda. Rumbeng na laeng nga kasta ti aramidam. Tapno naranyag to ti basak bayan dagiti apukaw. Tapno saan dato nga maitulad king ka.
Anusan nyo deti imakaran tayo nga balay anak ko Okay lang mama. Okay lang mama. Okay laing mat nga agkakwartuta. Okay laing nga ni Manong Marlo ti adabukod na nga silid. Alakit na saya at no maawatam. Miriam, anak ko, duwa mo la silid na dati pagabangan tayo. Kat sana bale. Tainto no makalungaw tayo iti biyag. Bareng no makasapol tayo iti daktakkel when kinalawlawang nga pagyanan tayo. Ang uri saanin mama, ti panunutim latan mama kat ti panagadalmi. Saan mo nga panunutim nga marigatang kami nga agyan dito ita. Okay mo dito mama. Wen mama, kastama ti bagak ko mama. Tila ta panunutim mo mama kat ti panagadalmi. Di na kamo ni pakadanagan. Ken naruam kami nanang, mama. Naruam kami matitirigat. Agyaman naklaunay kada kayo anak ko, taman na kaawat kayo. Saan nga kas ni papa yo? Talaga ka di nga hanatay pinigilan ni papa mama. Saan? Ta pinagpilik ni papa yo. Datayo nga pamilya na. Weno ti bisyo na. Ti arak. Kat gaputa saan na nga maikari nga maikat na ti panaginom na ti arak. Nalawag kanyak nga mas pinili na ti bisyo nang imda tayo. Unimat nga ni papa. Talagang nga awan ti arapaap na. Nasakit kanyak idi baga na nga. Haan kami latang nagbasbasa iti kolehiyo. Tano talaga nga nalaing kami kano. Agbaligi kami lata iti biyag o rino saan kami nga nakaadal. Kastamo ti baga ni papa kanyak mama. Idi bagak kinkwana. Ipalagip ko nga dandani ako nagkolehiyo. Ibaga nakit din nga sumurot taglatak kinkwana na iti construction. Kahit anya timbagam. Saan ko nak mama? Ta saan ko kayat nga balinak nga kaskinkwana laeng. Tanangato ti arapaap ko. Ibaga nakit din nga wanser-serbit arapaap. Tadi nakanumot lang kabailan nga pagadalin. No isuna saan na kay nga kabailan nga pagadalin. Pasyak anak ko. Ikarigatak ti amin. Aramidik ti amin na wagas. Mapaadal kay laing nga agkabsat. Sayang di kita laing yo. Jak to aramidin ti mangbaybay akada kayo. Aging nga si bibiyagak anak ko. Pagturpusin kay nga to. Pagturpusin iti kolehiyo. Agyaman kami mama. Thank you mama. Kat kasupapak mi ti kinasayaat mo. Adda ngay pasnik mi ti panagadal mi. Saan ka di Miriam? Uwin mama. May kay man dito hiyarakupin kay mananak ko. Talaga ka di nga isulaing tinapanunot mo nga wagas anak ko. Tapno mapagbasa mong dagiti duwa nga anak mo. Unang, tuladag ni Kasinsin Karen nga nakaasawa iti foreigner. Angem ni Karen na panagubra na bayag nga nagtrabaho akas OFW iti Hong Kong sa napan iti Canada. Kat iti Canada tinagtungpalan na gabuta nakiasawa iti taga Canada. Unang, amok ba't ti pakasaritaan ni Kasinsin Karen? Agsarsarita kami matudad duma. Kat nagmayat nga ro ti biyag na itan. Uri no awan ti anak da iti asawa na. Makita ka naragsak ni Kasinsin Karen. Matulungan na ti pamilya na dito Pilipinas. No kasta anak ko. Makiasawa ka mo't iti foreigner. Aw matidakas na nanang. Ado matitikas kanyak. Nga single mom. Nga agbirok iti
katakunay na itibiyag nga ore no sa balit lahi na. Kas kunak, ni kasinsin ka rin. Naragsak mo ka nakiasawa iti uri laklakay nga foreigner. Angin, napintos ti biyag na itan. Alakit, anya nga ron tinagsaritaan nyo ken ni Karen. Tulungan na ka no. Kat, kinagpaiswan na nanang. Ada kan tiyam amuna kanyak nga kabagyan matlaing ti asawa na. Kabagyan ti asawa ni Karen kunam. Unang, saan ka di nga ti asawa na kat Canadian ang nangisik? Unang, kasi iji Canada. Saan nga amin nga tao jacket puraw. Kinagpaiswan na, ti Canada ti may nga country nga makuna nga diverse nanang. Anyat diverse anak ko. Ay na, saan ka first order akas kada kayo? Diverse nga country ti Canada nanang. Kaya nasawan, na duma-duma nga lahi ti agiyan ijay. Ada ti makita nga grupo ti tattao nga aglalaok puraw, nangisit, ada Asian, ada African, ada Arabo, ada Latino, kas jay ti kahit nasawen ti diverse nanang. Ay kasta aya. No kasta Canadian ja asawa na. Sa nga Afrikano wenno negro nga kung kurada. Nang saan nga gaputan nangisit? Kit taga-African wenno negro ako nayo. Sa madideta negro nga bagbagam nanang. Bad word data. Ay jak mo mo anak ko. Na data mo tinakairuama ka no imagada nga negro kat nangisik. Tikudil na. Saan nang? Dati asawa ni Karen, adalahin na nga nangisit. Ngem, naiyanak isuna ka no iji Canada. Iso nga Canadian isuna. Tadigiti naganakin kwa na, agapudat Africa. Nag-migrate da lang ijay nang. Ngem Canadian citizen da. Ay, kasta aya. No kasta. No kabagyan, dayjay nga asawa ni Karen, ti iyam amunakin ka. Kahit nasawang ka, nangisit mo, ti iyam amunakin ka. Uwin anang. Kasaritak tong ni Karen. Ijay kunto nga maamuan, ken siguro ipakita ng tumpayan adya ladawan dayjay iyam amuna kanyak nga kabagyan nila kay na. Tabaring no isun paring no agkaayatan kami. Tasigon ken kwa na agsapsapol ka no mo iti Pilipina nga asawain na nanang. Alawon anak ko. Baring no iso ti makatulong king ka. Tapno no mapagbasam da Marlo ken Miriam iti kolehiyo. Suportaran ka anak ko. Basta aliiwem baka amat no makasapol ka iti pagbabawyam. Saan mat siguro nga ireto kanyak ni Karen no saan nga nasayaat nga tao. Ken kabagyan mo ti asawa na. O di ba nasingpot ti asawa ni kasinsin Karen? Sa bagay, ala anak ko. Lakabarang no isuntigasat mo. Hello, Karen. Nakita ko dati ladawan ni Jamal nga kasinsin gayam nila kay mo. Ay, wen, kasin. O, di ba? O, medyo laklakay lang basit ni Jamal ngem ti asawak. Ngem, o, di ba? Nagwapo mo't o rin no nangisit. Wen, nagwapo ngagpaiso ni Jamal. Ken, awan ti anyaman na kanyak no nangisit man ti kudil na. Importante kanyak, nasaya at nga tao isuna. Kat aklunen na nga adan duwa nga anak ko. Ay wen, amo na nga adan anak mo. Okay lakin ko ana. Di nga rod makita na tiladawan mo, di insend ko ken ko ana. Kasta unay ti excitement na. Kit ko na nga, no mabalila ko magit, umay dita Pilipinas enta, kayat na ka nga mamam mo. Ti kayat takapain nga asawain. Ay nasa sa bali nga talaga ti pintas mo kasinsin matda. Nga ore no addan duwa nga anak yo. Akit kwa adulat at kursunada king ka. Imbagkid di ata saan kay nga nagkasar ken ni Erning. Talaga nga saan kami nga nagkasar. Pinanpanunot ko nga rod. Baka awan to pagbalbaliwan na ko na. Ken maysa
Awan ba't ti pagpangikasar na kanyak idi. Imbag pa imbag mo tanawaya nga makikasar iti sa bali. Baring ni Jamal ti agbaling nga sungbat dagiti problema. Baring isut makatulong kanyak tapno no mapagbasag dagiti kaanakam. Alawin. Ay na, nasayaat ni Jamal. Kat saan kanto nga agbabawi kasinsin. Agyaman kasinsin. Sige. Sungbatak nga ro din digiti message ni Jamal. Nakadado digiti message na kanyakon. Kaya't nakanupayan nga maka-video call. Go, kasinsin. Ag-video call kayo, agsarita kayo. Tapno mamam mo yo titunggal maysa. Kasapay ko tada kayong tagkatuluyan. Ket agdeden natin ito mo dito. Kikita tayo dito Canada. No, kas pagarigan lang. No maala na kayo ton. Nagsaya atin no kasta. Tapno maalak tumad digiti anak ko. Uri ni nanang kahit kung alain. Kahit kumot nga makadano dita Canada kasinsin. Tabaring no lumong automot ti panagbiag ti pamilyami. Agyaman na Karen. Marlo? Mama? Miriam? Mama? Okay la kadi kada kayo nga imit tayo ni Jamal? Ay, kaano mama? Umay diti Pilipinas mama? Kaya't nakano ti umay dito eh. Kaya't amuyumot nga. Ibagbagak mo't kada kayo nga. Nag-aram kanyak ni Jamal. Aging ka nga itilaing kalabas kat sinong batak isunan. Mama. Unma. Kat talaga ka di nga okay la kada kayo nga. Makiasawa kiti sa bali. Amuyumot nga saan nga awanin tinamnamang agbalo ni Papa yo. Okay lang kanyak mama. Isulaki diti makatulong tapno no makaturpos kami ti panagadalmi nga kunam. Ma, okay lang kanyak. Kin nakita mi ba't nga saan ka nga naragsak, idi adda pala ni Papa. Kanayon na ka nga pagsaksakitin ti ulo, kin kanayon na ka nga pagungungten. Kasanumit ngamin, agmalmalim nga nabartek, naawan trabaho na. Imbes nga mama agbirok trabaho, tala pa naging inom umubra na. Ibabain na pa inukuan, kasta nga mapangko ayaban. Uri mo siyak mama. Ape ka nung kanayon nga nabartek ni tatang ko kung kunada. Daklata ikas kaso idan. Usto laing tinaramid yung anak ko. Ket no okay kada kayo. Umay to agyan ni Jamal dito. Ibayat ti kada na dito Pilipinas. Okay lang ka din nga. Kasilid kayo. Okay lang kanyak mama. Okay lang mat kanyak mama. Nasaya at no kasta. Agyaman anak ko. Kat agsingsingpet kayo to i-welcome yun ni Tito Jamalyo nga with open arms nga ibilang yung iso na nga kasla saan nga sa bali. Kat ibilang yun nga kasla may kadwa nga amayon. Uri no saan kami nga nagkasar. Sige mama. Karigatan mi mama. Ngim talaga ka di nga ison mama. Saan ka di nga dakil unay ni Jamal para kada kayo? Ha? Ngamin, manula ti height yung mama. 4'11 ko anak ko. Kit ni Jamal, 6'11 ti height na. Saan ka di nga dakil unay ni Jamal para kada kayo mama? Ma, baka mo no kasla anak na kantalaeng. Ito na agabay kayon. Di ngamin manong Marlo. Nga rod mama. 4'11 kumpara iti 6'11. Saan nga taga dakil unay ti gap ti height yu mama? Ay na. Saan nga importante daytan? Saan nga nasisitan ti size with no height? Ti importante, agkaayatan kami. Ti importante, matulungan na ti pamilya tayo. Ken may isa, naragsak kami mat nga dua, no agsarsarita kami kini Jamal. Alakat sapay ko mama, naragsak kanto nga agnanayon. Sapay ko saan kanto nga, saan kanto nga masaktanan, kasla idi adda pala ni Papa.
Sabi ko mata naragsak kanton ngag na nayon mama. Wen mama, kasta mati ikarkarara ko ka nayon. Sabi ko anak ko. Sabi ko naragsak ta ito amin. Marlo, Miriam, ada kamin. Ay, ma, ada kay gayamin. Wen, nigayam Tito Jamal yo. Meet your Tito Jamal. Ay, hi Tito. Hi Tito. What's Tito? Oh, it's uncle. In Tagalog, we call Tito. Oh, Tito. How nice to meet you. You must be Marlo. Yes, I'm Marlo. And you must be Miriam. Yes, I'm Miriam, Tito. Oh, it's nice to meet you both. How how are you doing, Tito? I'm doing good. Actually, it's my first time here in the Philippines. It's quite nice. I've learned a lot about your country, the Philippines, because I have a lot of Filipino friends back in Canada. And I can say that I will enjoy my stay here. Especially I'm with you and your mother, my baby Matda. Yes, and we will be staying here in our place. I'm sorry, it's just a small place, Jamal. It's okay. This will work. Although I'm worried about banging my head on the door whenever I enter. You know, the doors are too. Yeah. It's too short for you because you're tall. You're 6'11". Yeah. By the way, where are we staying? Oh, this will be our room. Okay, it's cool. So you both will stay in the other room? Ah, yes, Tito. Yes, Tito. Well, anyway, as long as you and your mother and I will be together, you will no longer be staying in this place for a long time. Really? Really, Tito? You mean we're getting a bigger place? Yeah. That's what I mean. As long as everything works fine, maybe in a couple of years, maybe we will be staying then in my place in Canada. Oh, really, Tito? You mean you plan to bring us to Canada? Of course. If I'm going to marry your mother, of course I will be getting you all to Canada to live with me, and we'll live happily ever after. Oh, oh, you're. I think you're promising too much to my kids, Jamal. What if you? What if you break your promises? No. Don't ever think that. I will never ever break my promise, my baby Matda. As soon as I saw you in the airport, I already made up my mind that you are the girl for me, that you will be my forever. Oh, really? Yes. I already fell in love with you, even back when we haven't seen each other. And now, I love you even more. Now that I saw you, now that I am with you, and I will love you even more once we are married
And we're staying together. Thank you so much. Thank you so much, Jamal. I really appreciate your love. And I will not, I will do everything to make you happy. So that you won't regret your decision to marry me. To fly here in the Philippines to meet my family. And, and especially to help me raise my kids, to help me give them a better life, to help me pay for their college. Oh, it's okay. It's just the small things. I will do everything for your family, my baby Magda. And I'm sure you will do everything for me also. Yes, of course. Really? Yes, yes, Jamal. Okay, let's go to our room then. And maybe you can help me with my jet lag, baby. What? You know, I'm jet lagged. I traveled for several hours just to get here to the Philippines. I'm sure you can help me with my jet lag. Huh? Come on. I'll show you how. I'll tell you how you can help me with my jet lag, baby Magda. Oh, I think I know what you're talking about, Jamal. Really? Yeah. Maybe you are thinking the same. Maybe you are thinking what I'm thinking. Okay, let's go to our room then. My baby Magda. Okay, Jamal. Saan ka di nga ay ayaban na kan ni Tito Jamal, mama? Wen nga rod, mama? Wen anak kong mapingarod nga di ka pala sumrik, mama. Mike lang diti ruwarta, Mike, iminom ti danom. Itay pala nga da kay diti, mama. Kasla saan kay nga makatal na. Kasla da ti pagparparikutan nyo. Kasla nervyos ka, mama. Siyak? Agnervyos? Ano ko ba ti pagnervyosa? Gapo siguro tagkayda kayo kin ni Tito Jamal, mama. Api ko mga agnervyosa nga kayda kami kin Tito yung Jamal. Kita man ni Tito Jamal, mama, nagdakkel. Din to nga nagbatit kayo. Amomi, mama. Amomi nga no duduwa kayon ton kin ni Tito Jamal ni Jessilidyo. Ket gapo siguro ta. Excited kayo nga agmit nga dwa. Baka gundawayan nga dagos ni Tito Jamal, mama. Uwan nga rod, mama. Sa bagay. 18 mo matan ay Marlo. Kasi ka 17 mo pa ilaan ng dadani ka mat ag 18 Miriam. Amo yung mat siguro ti mapasama. Uwan ma. Madanagan ang agpaiso anak ko. Jack yung paggarot nga kasi ganti kinadakil ni Jamal. Halos kagudwa nga ron titayag mo ma. Kinadakil na ita height mo, mama. Kasla paminduan na ka ni Tito Jamal. Isong arot. Kasla nagtatangkin pa dagiti taktakyag ka dagurgurong na, mama. Kasla maselan pa nga siguro no hanga nakabado ni Tito Jamal kat bato-bato ti bagi na, mama. Wen nga rod, mama. Sana bale. Ninamnamak mo nga mapasamak da ito Iso na laang ta sa anak pa nga talaga nga nakasagana. Tadyak mo, in-expect nga kasi ti katakil na. Kin mama, nakitak itay. Ha? Nakitak nga minite nga da nagdusol yan titingan, di amom na ta na, mama. Kasla nagatidog, mama. Kasla ko ti kabalyo ko ng manong. Uy, anya ti bagbagayo. Ay, da kayo Anya datang ni bagbagayo. Agpeso met, mama.
Nagatidog, mama. Nakita kita, nagdusol. Ay, Diyos ko. At adamit nga nervyosa kada kayo. Imbes nga makatulong kayo. Alain kan, mama. Tap numalpasan. Talaga ka di nga desidido kayo nga makiasawa kayo kin ni Tito Jamal, mama. Uwin anak ko. Kahit ko launa hitap nun makatulong ni Jamal kada tayo. Nang runa kada kayo kin ading mo iti panagadalyo. Ano sam nga ro na, mama? Ingkan, mama, tap na malpasen. Ay, na, Diyos ko, ay. Sa unin mo ti, panang butbuting yung kanyak. Oh, baby. Baby Madda. Oh, there you are. Oh, hi. Are you guys? You're still awake? Yes, Tito, but we're going to sleep now. Yeah, Miriam, right? Yes, Tito. We're going to sleep now. Oh, they're going to sleep now. Let's sleep. Let's sleep also, my baby Madda. I thought you were coming. I thought what took you so long? I'm sorry, Jamal. I'm just having a conversation with my kids. Oh, okay. Are you done? Yes, Tito, we're done. Yes, Tito, we're going to our room. So, are you coming inside now, baby? Oh, come on. I'm waiting. You know, you helped me with my jet lag. Jet lag? Nagbarko ko kala kumantap na saan ka nga na jet lag. What? Let's go. Nothing. Okay. Diyos ko, this is it. Diyos ko. Okay. Oh. Let me take off your clothes. Okay, Jamal. Oh, wow. Can I kiss you? Okay. Oh, why? What's wrong? Is it too hard? No. It's okay. Apo, Diyos ko. Apo, nagdadakil tigimgam na. Apo, na yun, kasi na magamgaman naman ti duwa nga barukong ko, duwa nga anak mansanas ko. Nagdakil. Diyos ko, nagdadakil ti ramay na. Musta dadakil, pinibibig na. Apo, na yun, maamalan ng samot din may isang mansanas ko. Ay, saan lang nga data mungay na. Buo nga susok may... Diyos ko, anya. Saan nabalin? Ano usak? Para iti masakbayan na giti anak ko. Nabaling makadalong kaming tumiti di Canada. Apo, Jamal. Apo, Diyos ko, aya. What are you doing? Oh, what? I'm just carrying you, baby. I feel like you're my baby. Oh, what? Why? What are you doing? Just putting you. Diyos ko, naman nagbat insa lapay nagbatin yan di, abaga na, apo, kanay, agkan naman deta, kinababae, apo, unin matin, laklakain nagbatlain nga sinakruyin, apo, Diyos ko, nagwirdo mo dito nga posisyon, min. Insalap, kas lalakban lata, insalapay latan nga. Yaman. Jamal. Put me down, Jamal. Later, baby. Diyos ko, Apo, di mati pa ng sarabsabnan. Kasla mo lamang mangantisan dyan, tiloko. What? Are you saying something, baby? No, it's okay.
Do you like it? Yeah, but put me down, please. Put me down. I'll just lay in bed. Oh, no, I like this. I like to do this. Oh my God. Diyos ko, kaya. Jamal, sabahali ka. Ingad dakkel mo tumot kaming kaslakla ubing na binakkat mo. Opo, Diyos ko, ay, pers honor ka talaga. Pers honor tilaing na. Apo, in fairness, maganasak. Gusto ko arabidin na. Apo, Diyos ko, ay, dinakbala ibaban. Ni, Diyos ko. Oh, Jamal! Ay, Jamal! Oh, my head! Oh, why? I hit the ceiling fan. Oh, sorry. Nagtayag kan tumot eh. Ay, baba na ko. What? Put me down, please. Put me down. Okay, baby. Okay. Okay. Now, it's the moment we've been waiting for. Baby Magda. What? What moment? You know, the moment that you take away my jet lag for good. Huh? What, you mean? Yeah. Yeah, I understand. And now I'm going to take off my underwear. Oh. Yeah. Ay! Why? Oh, why? What's wrong? Why so big? Huh? Yeah. No. What's wrong? No, I can't take that. I can't. What do you mean? What do you mean, baby? It's too much. It's too big. It's too big for me. You see, I'm just little. Oh, no. It's just fine. You mean this? Ay, na Diyos ko, aya. Kasla mo na batutan ng igaman ng ipalpalapal na. Yeah. That's too long. That's too big. That's too thick. Oh, yeah. No, it's okay. It's okay. What do you mean it's okay? No, it's not okay. It seems you're What? It seems your dick can reach my throat. What do you mean? It's too long. I can't take that. I can't do this. I'm sorry, Jamal, but that is too much. That's too much for me to handle. What do you mean? No, baby, come on. I'll be gentle. I'll be gentle. I'll make sure that you won't. It's okay. No. Come on. No, please. No, come on. No, please. No, come on, baby. Come on. Yeah. I flew all the way from Canada to the Philippines, and now you're running away from me. No, come on, baby. No. Oh, come on. No. Come on, baby. No. Tulungan na. Ay, Marlo! Miriam! Tulungan na! Diyos ko kaya. Nagdakal. Diyos ko nakiktutak. Ang nervyosa. Kasla mo lahat tinagdakal. Bislak nga. Agbibitin yan tibaginan. Di kinadakal na. Anya ti kayat na asawan. Agpapauyok yung kaday Jamal. Unang. Kaapay. Ada ka diti saan nyo nga nagkinaawatan. Ada ka di madi nga ugali na. Kat dinilaw mo. Nang. Amo yumot nga. Pinanawan mini. Erning gaputa. First honor ti kinamamarte. Wan. First honor pa iti kinasadot. Ken first honor ti kinaawan arapaap na para iti bagina ti biyag na ken para kada kami nga pamilya na. Iso nga rod nga pinanawan yung ida. Ket nagdesisyon ka nga makiasawa ka iti foreigner. Takas kini kasinsin mo akaren kayat mo nga lumungaw ti biyag na. Tapno no mapagbasam da Marlo ken Miriam iti kolehya ho anak ka. Unang.
Kat di saan ka di nga kunam nga nasaya at day nga Jamal. Kasakbay nga nagawin, sakbay nga napandito Pilipinas, when imay dito ko na kuma, kat nabayag nga nagsarsarita kayo. Kin talaga nga nasaya at isuna ko na ni Karen nga kasinsin mo. Unang, anya nga ron ti problema. Pers honor mat ni Jamal nanang. Pers honor? Mamartek ken sadot mata kas kini Erning. Ay babaamon no kas jay. Saan nang? Saan nga mamartek ni Jamal? Anya nga ron? Api pers honor ako nam. Saan nga sadot ni Jamal ta ada negosyo na di Canada. Kaapi nga ron nga pers honor ko nam. Sa baliti nagpers honoran na nanang. Anya? Seloso ka de? Dinangran na ka de? Saan nang? Anya nga ron? Pinagsawsawan na ka. Saan nang? Anya nga raw, ape nga pers honor ni Jamal ako nam. Pers honor nanang. Pers honor ti kinadakkel di armas na nanang. Anya? Kung natupay king ka, no kasi nga dakkel at tao ka dakkel mo di kargada na. Dakkel ka dila unay. Nang. Amoy daday. Ni dito apo ko ni Sinaw. Dito apo ko ni ni bakit Jose? Apo ko na. Sino ka kadakwada? Ni JR. Ni JR na mananang. Ni JR dati nakakyuk-kyut nga apo ko ni Jose nga ang tawon iti upat. Unang. Kaapay. Nakita yun dati may sangasaka na ni JR. Wan. Ni JR nga upat ti tawon na. Nga apo ko ni Jose. Tidar nakakyuk-kyut gaputan nakaluklukmag. Unang. Kaapay di may sangasaka na. Kasi tilangan na nang. Aniya! Nagdakal mo tayo! Agpaisaw! Unang. Nakabutbutan. Sa ipatay ko. Diyak kabailan. Iso nga nagtarayak na nang oray lamo-lamo ag. Nagtarayak nga naman si Malagiti sila Damarlo. Oray no lamo-lamo ag nanang. Kasjay ti kabut. Perbit butbutek mo. Nang. Isumal lang nga agpauyo ah. Kahit nasaud saan nga natuloy. Dati nga ada na pasama kada kayaw. Awan nang. Talaga ta kaya. Iso nga ron nga problema at tatananang. Baka ibabawi mo ni Jamal nete Karina nga tulungan na panagadal na kiti anak ko nga ikasarnak talaga nga agbabawi ano di mo kaya ti makinaig kingkwana. Amo yung man nang nakabasbasita kita api nga min nga isot kinayat mau imbagam ko makinikarin nga ibirukan na kati kasais mo no kabutin mo mula ti dakkel sobramat kinadakkel na nanang. Yes, honor mo day Jayan. Saan lang nga pers honor nanang? Summa cum laude pa iti kinadakkel di kargada ni Jamal. Ay nanang, makita yung lokuma. Iso nga nagsuratak diti programam kasinyong tadyak pa'y nakadesisyon no anya ti aramidek no ipatuloy ko ba ti panakirelasyon ko kini Jamal oray no mabutengak mo nga da mapasamak kada kami ta talaga nga nakaroon ti kinadakkel na para kanyak nga 4'11 laang ti height ko nagpaiso nga dandwa nga anak ko ket ngem oray pa mariknak mat deti kukwak mariknak matansyak mat no kabailak de nga kasi kinadakkel na Diyos ko kasla gurong ti kasla saka ti may isa nga 4 years old nga ubing nga nalukmag Diyos ko ay baka mat na ipatay ko baka mat na igurigor ko iti damo mi baka mat na isot pakaalak ti sakit ko na ngem kasanong ordag iti anak ko dahito iti parikot ko kasinyong nga mangburburibor ti panunot ken riknak giso nga tumulungan dakman agkidawak man ti balakad kada kayo no da kayo iti adda iti sitwasyon ko anya ti aramiden nyo
kabailan ka di ti kanyak nga Pilipina nga ababa ti height na ti maysa nga kaskin ni Jamal. Ada ka din tinakapadas dito yung mga kasin, pa-share man ti experience yo, no kinaya yo, no kabailan matlaeng dati bagiti maysa nga Pilipina, dati mabagbagi ti maysa nga kaskin ni Jamal. Iyon na akong dagyaman ka, di makita ti balakad, kadagyaman nakmet ken kakasin yung ti anos ken laing mga nang tedbiag, dati nga pakasalitaak, nga sabi ko magat nakaibatit adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biag, kadigiti padak ka dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy agner-nervyos pa'y laeng ang aging gaita nga pagaya mo, matda, iti kagayan. Alright, madda. Sayang mat ni Jamal. Sayang mat ti masakbayan panagadal dagiti anak mo. No di mo ipatuloy.